far north area of Cebu City is the mountain village of Barangay Binaliw. At least 60 dancers and 150 propsmen from this community will also be competing in the Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. Formerly known as 𝗕𝗶𝗏 Binaliwhanon, they have now shifted their name to Aktivong Binaliwhanon, which is very fitting to the active dance choreography they have been practicing, while at the same time keeping their tribal and ethnic music trademark. Drawing inspiration from one of the top performing contingents, 𝗕𝗏𝗏 the group's choreographer is thrilled to be showcasing a concept that's close to their heart. Ako rin si Billy sa Barangay Binaliw. Akong gikuha inspiration ng 𝗕𝗏𝗏 kay bata pa lang ko, ako tang gi-idolize yun nga sa mga movement tanan. Pero sa among contingent karon, balahi jud ni siya kay sa among concept is makita na to ang pagigugma sa kalikasan sa kalasangan nga dapat panggawon ng mga kakahuyan. Aside from financial limitations, the group is also facing a different kind of challenge that barangays in the city may have not yet experienced. Ang uban mangreklamo kay moeko ngadto sa kabungturan ang ilahang drums, ang mga tong performers unya wala pa sila maanad kay matulog kuno sila. Wa gid sila maanad but heartfelt gyud atong pag-offer sa atong Senior Santo Niño. Ang Binaliw unta mailhan pod mi nga nasay talent ang atong mga kabataan. Despite their houses located at the top of the mountain, dancers Mitch and JB are more inspired to attend their practice every night with the prayers they're offering to Señor Santo Niño. Bisag unsa kalayo sa amoa, moari gyapon ko kay para makahalad ko ni Senior Santo Niño. Para sa kuan sa akong mama, naman siya sakit ba, goiter niya. Kuanon pad siya, high blood niya. Ako siyang giampo sa ni Senior Santo Niño. Ito nga sayok is muna akong way para magpasalamat kaya sa akong mga grasyang nadawat o sa akong sa mga na-achieve nako. Sa mga dancer is laban na dyan ta, bisag lahi, gikapoy na sila, lahi na gilang, nagkalakas na gipamati sa ilang lawas, pero nakatayon lang gaya siya ako, ma'am, kay for Senior Santo Niño man ilang gihala sa sayaw, ma'am. And after every night practice, they'd share a hearty meal prepared by their supportive community members. Though considered as neophytes in the field for having joined the Sinulog only last 2023, Aktivong Binaliwhanon is more than ready to be known not just by their fellow Cebuanos but the whole country. Gusto lang gyud nila mapakita tibuok nasod kung unsay sinulog gikan sa bukid sa Barangay Binaliw. This has been Queenie Joligon for Sinulog 2024 sa MyTV. Arriba, arriba! At ang ninyo ang Aktivong Binaliwhanon sa Barangay Binaliw! Sana bakbakan! MyTV! MyTV! MyTV!